Zdravo svima, dobrodošli natrag na naš kanal. Moje ime je Hatidža i pozdravljam vas ispred kompanije Capital Estate. Danas uživamo u ovom prelijepom pogledu i danas ću vam predstaviti projekat koji se nalazi u naselju Avsalar. Ostanite uz nas! Prije nego što nastavimo, željela bih vas pozvati da nas možete kontaktirati na ove brojeve telefona i da nas zapratite na naše stranice kako bi ostali u toku kada izbacimo nove videe. Da li ste spremni? Ostavljam vas da uživate u prelijepim prizorima Alanji i vidimo se za par minuta u Avsalaru gdje ću vam pokazati novi projekat. Dobrodošli nazad. Trenutno se nalazimo u Avsalaru koja je trenutna zvijezda Alanji. Zbog čega je to tako? Pogledajte u nastavku jer ćemo vam objasniti top 5 razloga zbog čega je Avsalar zvijezda Alanji. Avsalar je udaljen oko 20 minuta vožnje zapadno od centra Alanji, na pola puta između međunarodnog aerodroma Antalija i međunarodnog aerodroma Alanja. Oba udaljena oko 45 minuta vožnje od susjedstva. Broj 1. Lako dostupno. Provjereno. Avsalar je dom za dvije najbolje plaže u Turskoj, koje se nalaze na listi 10 najboljih plaža u Turskoj. Plaža Fula i plaža Inđekum. Predivne plaže Avsalara. Provjereno. Avsalar ne samo da uživa u prekrasnim plažama, već i dom nevjerovatne prirode i šuma, što vam daje izbor da uživate u najboljem od oba. Nevjerovatna priroda. Provjereno. Avsalar je relativno mali kvart sa ogromnim potencijalom za rast, koji nudi nevjerovatnu priliku svim ulagačima u nekretnine da se uključe, dok su cijene još uvijek i dalje veoma konkurentne. Odlična prilika za ulaganje. Provjereno. Avsalar zaista ima jednostavan pristup centru grada, danju i noću, tokom cijele godine, i zaista pametno oblikovan i urađen urbanistički plan. Ugodno i mirno životno okruženje. Provjereno. Postoji još mnogo toga što vam mogu ispričati o ovom divnom naselju Avsalar, ali vrijeme je da vam predstavim naš novi projekat. Zato spremite se jer ubrzo idemo na projekat, a do tada uživajte u predivnim pristorima Avsalara. I dobrodošli u Demaris Premier. Demaris Premier je projekat koji je zaista veliko osvježenje u Alanji. Zahvaljujući svojim konceptom, nagrađivani arhitekta gospodin Mustafa Yıldız zaista je donio veliko osvježenje, tako da je ovaj projekat jednostavan i unikatan u čitavoj Alanji. Počnemo sa nekoliko brojeva. Demaris Premier se sastoji od 6 blokova, ukupno 64 stana. U projektu Demaris Premier možete pronaći stanove za svačiji ukus i svačije želje. Demaris Premier nudi 4 vrste stanova. Jednosobne vrtne stanove sa izravnim pristupom bazenu, dvosobne vrtne stanove sa izravnim pristupom bazenu i kao šlag na tortu, četverosobni penthouse i dvosobni penthouse. Sada kada imamo brojke, dopustite mi da vam kažem zbog čega Demaris Premier projekat je promijenio totalno igru na tržištu. Demaris Premier koncept je osmišljen tako da vam pruža potpunu udobnost i kvalitet. Ovdje je bitan osjećaj privatnosti i udobnosti. Demaris Premier je usmjeren na dijeljenje ekskluzivnog okruženja sa istomišljenicima, zadržavanje fokusa na onome što je važno i življenje po strani od svakodnevnih problema. Ovdje ćete se osjećati udobno i sigurno. Dopustite da vam kažem zbog čega ćete se osjećati ugodno u projektu Demaris Premier. Demaris Premier projekat je koji će ponuditi bazen u obliku kanala sa više od 850 metara kvadratnih za kupanje,
A najbolje od svega je to što će mnogi jednosobni i dvosobni vrtni stanovi uživati izravnom pristupu bazenu. Dizajneri Demaris Premier projekta odlučili su da ne uključe zatvoreni bazen, već su umjesto toga dodali grijani bazen. Ovaj bazen se nalazi u samom centru kompleksa i koristit će se kao običan bazen tokom ljeta, a tokom zimi će se grijati i moći ćete se kupati. Demaris Premier će imati teretanu, tursko kupatilo, saunu i na kraju mali kućni bioskop, besplatan za korištenje svim vlasnicima stanova. Naravno, ne treba naglašavati da u projektu Demaris Premier će biti zaštitar tu koji je 24/7, zatim vrtlarske usluge, održavanje tokom čitave godine. Projekat Demaris Premier je jedini u gradu koji nudi ovako niske zgrade sa samo 3 kata i koji ima veliki prostor za zajedničke sadržaje poput bazena, igrališta, vrtova. A da ne napominjem da je plaža koja je jedna od najpoznatijih u Alanji, plaža Fula, samo 5 minuta hoda od ovog mjesta. U blizini također se nalaze i mnogi dućani, pekare te kafići samo minuta od ovog projekta. Izgradnja ovog projekta je već počela, kao što možete da vidite iza mene, i završetak projekta je planiran za mjesec decembar 2022. godine, dok je isporuka stanova planirana za mjesec mart 2023. godine. Ostalo je još jako malo stanova, tako da nas možete kontaktirati odmah ukoliko ste zainteresovani za jedan od stanova. Trenutni način plaćanja u projektu Demaris Premier je 50% učešće i ostalih 50% plaćate na rate, bez banke u narednih 15 mjeseci. Nadam se da ste uživali u današnjem videu i da ste jednako uzbuđeni kao i ja u vezi našeg novog projekta. Ukoliko vam se dopao naš video, molim vas ne zaboravite da lajkate i da se pretplatite kako biste ostali u toku za naše nadolazeće videe. Ćao!